That's more cover BM Badwam TV, Badwam Medino, so TSA 16 year, no who said, Nay, Unquada, Doctor Time, that's so, and the 16 the market name and cheer, I am a coming into the wood name Medimafo Herbal hospital, Crana, which here a numu and someone who say I am Sabia, Narwa who was say, and one more a year. Now, treat me a nubia dog back, and ye bedin come off Medimafo Herbal Hospital. Tiene Doctor Ewa. No, ya mwache mwakwaba. Yeah, na. Bibi aboko. Bibi aboko. Design and don't know where you. Yeah. So Mr. Birthday no to beg. Me am a red dress and I'm say kai. Yes, months no more. The car is month. Oh, it's ho. Yeah, bibi a. It's ho. I will be better. 21st near Saturday. Sir. You be presented car no 23rd. Ama winner. Yay. But for now no. Kumasi for natural self, penny the penny, yeah. But I saw we ending on. This I ever had you in Timon ending after that bay. Oh, you're ending up to 21st. Okay. 21st year Saturday. Then Nankasa ended draw. Yeah, ended draw. No, I present a car. No, Sanka and see working this year. And you be present a car no 21st now. But I see Saturday, a Sabbath, and the Abba Kodenya Mias. Oh no, it's Sabbath and also I saw here. No, I tuma mercury blind. Huh? Oh, never be the Besu. And suddenly be Baba Kai Chiwo. Oh, yeah, and no. Dano yebedidi because to do or now we do yebedidi anum na mo ayi o presenters na wonyo ohwe yebe yom bibi yes we peka ye no ye beto nyom na na ase yeah we monto nyom ya to nyom no 21st day na o fure na woto dwom ni ya sa na phone so esu kakraka yeah and we presenters no mo interview doctor no so ultimate to the 60 na phone na esu kakraka na esu kakraka e wo phone na do so an kan tan ka ba na nkomashia oh na so de nyum mi hu so papa number e kra for me 0244 o gwa na mkae e mere kakra wo e mere kakra wo se me phone so na me daso. Yeah, but Kumasi for no ama na menim se wo mo ani abresa asa na wo mo aye suru kakra but wo mo afedi ye gura mfimfin ho na bum because to say they will lead Kuma and Krano e say 20 coupons and the Kumasi no what 30 coupons na be the wesa no ho e mutwimpa enti ansha am na kakra ya nimu say na say 11 10 days wow. To end, 10 days to go. Yeah, and if I say 10 days, yeah, okay. Minimum the BBA to miss. Oh, BBA to miss. BBA to miss. Also, the idea can see Chibia. No bottles out of the Mudaho. And away young con wine, BBA, like I say, young wine in a qua. What 21st never ending. No one more coupons, so no one are in a car. Hey, if I just say, I can't run a bear. Oh, can a Toyota. Wow. Yeah, a Toyota. Yeah. Enti se oba ni car no kra no wakra. Ye be friend say ye be present car no 23rd na ye Monday na say ye holiday no. Amand wo Kumasi. Enti car no dey 23rd na ye Monday no. Say ye holiday. Me patcho that day no. Se ni bano kra wa kra ye be present car no de amanu wo Kumasi enti de tie se 23rd ni de ye present ye car na ama ba se no gab no mu atwe 2030 de e bi wom by 10 days no bibia to ye dey isi okay ye be no so ye ken na hwan ni na de ne awo ye be ba ho ba kan Medimafo Herbal Hospital dwumadia ye di ho ma menda wo Nyankopon ase na de bia ye ameka ne se Medimafo Herbal Hospital ye ba oman Ghana no ye amfa sikapa na esi ye ni so ye de nipa apomuden pa ne ye adwuma ama ohwefo oyarefo bia waba Medimafo pen no enimisa wo ba Medimafo dia ayaresa de ye Dr. Time da so na adwuma efo ye number 1 ti the doctor say just said ye wo ana wasie ni pe na ontumi because last week Friday me ye premium service who may be free US na buy my head several times it doesn't come and say doctor me person me no din komo kakra na me say yen kasa and no say me free US na buy no kulani me kasa me ti wudi wo US na me boa man ti wudi wo ho by
me sister na oyare ana oduyefo bi sa na yale with the same problem ya no ya enti me ka chen se meba no ne makodo ho because na US no ya enko enti ya ba me ba Ghana no me sister no ne me ko oduyefo no ye ko ya odi mfidi me fa mfidi mu nyina wie na o ka kire me se mama me ka se me shaw yale ya me gi usika di me ntumi nshow na me wo me master bi wo ho me do be come master no ono na obetima shaw yale no also na onti bi se ni bibini timi ka asem bi se kire ne yonko bibini ebro oni sa fra bro kire ba kakra ewo ho then we come see se nipa nyina etwa nkontompo a wo pede tra sa wo bedi no kre ama ewurade enti wo say de ye nwa biem ni say oduyefo no ye doctor na gene number anopa ono wada eno wo tin na ono wada ne ka ba besi wo say o betena ka mu na onfa no enko wo no master kula oka ka ni tu ya nyina bebi se pokuya se mayela Medimafo Herbal Hospital ampa de doctor na kan ye no wonye na yalesa ba na oka e de ya hyenkuna se ye nu bi ana da bi me kam se ye ne ye heba abibidurofo no se ye ka se de no koradie ebe wura mu a enka orthodox hospitals na begu kani nyina ebe gu a ye nya orthodox hospital di aka ye se ye eye referral say nipa no bana hu se yale owu ntimi nhwa manen ko nipa wo gidi se nyame di tumi ahye nsa obetumi eno pa na aka ye Herbal Hospital the Herbal Clinic and Herbal Center see but we dey kwabra bi se on tumi nye obetaje okakraka na wotua bi ama no na wo se duro be kenten 9 kenten me no di ama wo akoda ho no mo ti se ma me bia obeka se me ka se mi wura hospital na ma me to na osu na me nim die ntia osu wo he ne hu so na osu a ene obi a yale abubu na ede egu wo na osu oni day na day no me sure na otoso me san bi aden na ma woto wa wusu e ko so doctor yale kame emfibe enum konsie na yale kame wo US ye me ne me manyina wo ho ye konkon ya anko mfie mienu nie ena me makasa de me mra me krom e ho de bibiduro ho doctor me ba Ghana mfie mienu me fia me da wom si US maton ma tia sika tia hospital heba me call ya wo charge me kese kura de ono kura na kese me hunu so wo hwenya me no gye me sika 25,000 250 million me num na aduro na afode me wu me da ya me fra na wosan ka afode na ono wo kire me se me nko wura me kwateti dua bi ahaban emeno anom na nka me nim wura me kwa nka me ba ho doctor me ti wonka be boso me miensani me ba ya me meto wa hada wonkwala na da bia me beto wo mo ubagidi se enura mafra me mase me ho ato me na boso me we kwa wi ya me ba na doctor me ba ye nyina sika wonkwala je me ye 1,600 Ghana cedis empo me se tua ne kakra enti enna me ba nye se edwo ada wo kumase na me betena so ha enti me hu se wo ba na mani bo wani mu no na aye misu amisu na se nipa ba yalo be hu ba bi aduro wo na waton na hode nyina ye dai agu Medimafo Herbal Hospital da bia me kam se gisade ye wo wu gini a yesie no epe no ba be duru Medimafo a onya yaresa me wasem bia metaka ya na meta eya na etaya me ya de metaka etaya me ne se nipa bebire wo ho a wanye lucky a wanye nyina se wante Dr. Time da sonka enti na nipa bebire wo ho a wo ma wuwu yesiesie wo mu anka sabre ka enne na nka wo te ase na nka wo te menka ba enka obenya yaresa enye owuo bia na ye nkrabia ena na pa me ka kire wa Adom TV enye owuo bia na ye nkrabia
what you say e wo bibra ye wu nyina bi ho a ye mistake yale ye bekan ye ni sikenti na ye wu na chese bebre because common diabetes kula timi come obi ebra diabetes nyankopon de to me as the nation's doctors say e entatia case na what na diabetes ekun me pa cho be piem ena me ni me wie me kasa wie ye o ha ya me kwakotena so wo pokuya semayira me doctors nkan de kan atena so dada ene anopay ampaye ebegya fi se oyarefo bi hu ba beton ene anopay ma me hwi na ya wotimu no ewurade nka se tena hwi ni mu na me pacho za ma me na me kan asem wo se o sha se oba Medimafo wa fre nipa be 5 ena wa from wo USA oba hospital Medimafo wo se nipa 5 wo fre wo nyina wo yo so here ye ma me no 86 ye kwa ni se bia emfie de do na wotihwe mu eno kwa ye wasora nante ye papa na nani enhuna de ni se bia enyini ndi na ama nani enhuna de ene nani timi hunu ade ye na so nte asem ene wate ene na ye ma me no wabubu ene wasole nante adanse nkrofo die wo TV so radio so nyina dead prefer say nyankopon de ayaresa Adom ashe Dr. Time da so ensa maami be piem kumasi ye abu akwa agogo enkra ye pokuya se mayira be piem na anopay Dr. Time onya medi tumi ashe nensa wode ebre time to yarefo yare so no onfa bi ento yare so maami wa yare ache wada dem wache enkrofo dada wache da bia me kamese yale bi ani asase weso eni anu waduro obi ka kete yale bi ni adura o dada sa wo ko ba bi ne sa wo yale na ankwa enkyira sa wo nko wo yale anu ni aduro ebi ya ba bi ya ko ye na onu onni yale na nu waduro ba uba Medimafo a edini kura di kan sa wo yale in advance if you say Medimafo eni ewurade na ewurade nam Dr. Time da so obesa wo yale de bia me ka me se me ne wo mienu apomudin penti na ewurade ade me kotena kwayem adadua na ya ensuo ene aduane ankama no entimi pacho yale bia hawo no emfa mane nko ba bia se bra Medimafo Herbal Hospital hone emfa poma nko honfa nko fie hone bia yentena hwi mu ema Medimafo emfa nko fie da anopa poma na ekura wo na wo firi wo fie dia ko Medimafo no nyankopon Adom ni tumi ya ode ama Dr. Time da sunti no onsa afa poma no enko fie biem hwi na ye pia wa no pay ede wa bewura Medimafo Herbal Hospital no anopa wo nsa pia hwi no enko fie biem na wo se wo nko ba bia biem metewase e bia wa chinchin ache wa ma me bi behwi eba Medimafo Herbal Hospital onya abotra de ne kasi a waboa no nyina hwiegu metebo so meka ye na ye mako sister 3 adiosia miensa hospitals ahodo a wa chinchin sister 3 ebi akwa de wunya nko no 20 so so wapa aba eso bira of course chinchin bedu Medimafo no obaje ye card ka ho na 64 no oba ne na otwebiem na odi adanse won so be ye adanse ni ebra wompa aba na so won ko ba bia biem bet anopay sorry Dr. Time da so be ye adwene if you say ebra Yesu ko to Peter wo pono so hono na Peter wo gua saw na fa epono so manyina ba na omunya apata bia as Yesu ka chen say on san kan ko de edo na wonhu asaw no ba Peter hwedi ne kas ya ye adwuma na dwumu nyina ye nya hwe nanso owura wonumu asam yenti meka ko de edo ampa waka ko de edo no ogu asaw no obuma mpata bebere sanope wa mpa ba na wo so ni Peter be ya adwene na any time da so be ya adwene ka say doctor na kam se ma chincha ko me bebere na kam se me nko ba bi ya bi na so anope doctor wonu masam yinti meba Medimafo Herbal Hospital me ka kire wo say ayaresa fa hodie ebe ya wodia woni na enhuna de ne ebe hunu nante na wontumi nante no obenante na me number no number ni number ni 0244 774282 0244 774282 and the number ni 0500
727215 0500 727215 and 0245 449592. Ufre numbers when you na eba Medimafo Herbal Hospital. Anope doctor kwa kwatenase. Anope ya. Me free ya. Ewo pokuase mayela. Siame na doctor memfa time ento yale so bema na entumi ewu fie dunie me ma don hwere dunie na 24 hours. Ebe sori wo ba wo ye na ye wo awadura eye gina hoje instance enye no be bitu e besabi. Ye de ma wi anyinsan ba ansa na waba betua ka be piem ewo kumase ye bu akwa agogo enkra ye pokuase mayira ha ya be pacho o ba yo si pokuase police station wa Terrace station wa kakraka trotro station ho wo si wo come Medimafo Herbal Hospital be pacho ye do be ba anopay entrance mayale nkun entrance mayale enwu wani ma se ebra wonim se nyankopon de yale nyina tumi ahye na ko Dr. Tam ensa me pacho the mama birthday no so mama fa we say birthday by 21st me pacho enkradie no ye becha enkradie ma no 20 on the 2nd October ye pese enne ye be a hospital 2nd October no on say ye be in the last year 2023 2nd October. In the episode, anything na ebe share pepe. Okay, inti birthday achade no wo enkran ha no 22nd. No. 2nd October. October, okay. 2nd. I know yes 2nd October. Me pa any ebe che enkran de. After birthday no. Kuma se de no 23rd. Ye September. And enkran de no 2nd October. Me pa cho eno de eno achade de bebre na ewum. Wa o ti asenti ebi a obi the bottle bebre ba bi afi went to man win e free 21st September san chance e boaboa no egu ho next year ebi a afi wanya ka afida obenya oka yes Dr. Tam da so pe na ye the bottle dada ekwaje ka ebi be nyame hira unti no na chese ye hu no next year before the birthday no enti no ye fa konya iso ne awe show happy birthday in advance. Thank you. Rade nkoso nto nhira no mu so. Amen. Na wa yare setumi na nya kese. Nya kese panti. Happy birthday in advance 21st. Ono ye mpapa enkroma ne di na woda. 21st September. Ye mfa dog nsi ha na Franco Trading Enterprise phones papa fie ene ho. E ho na dog ukoje phones ne TV ne bibia e de afri enti be do for. Catch the Franco say on the be I commence the mobile phone 21. Okay. On for 20 emreme. Oh. Can you say so on for emreme with a friend we are. Français. On for emreme kuma. On for emreme 20. 20 you. On me send the phone there. Eh papa. Sir. We cry me turn ho. Sir. But 20 na me check. You want to be wie ni nyina. On for emreme. No. To anya the 21 na one no ye dia. Simple. Yeah. Enti Franco Trading Enterprise. Adanse na te ho Dr. Time da so am gene de ho ntu tumika na kwajo de Franco air condition so e wo ntu here condition ato Franco de ni bi se be ba kwajo ato Franco air condition the number ni 0246 422338 0246 422338 and 0555 939311 now on the Franco Trading Enterprise akasa yabusuani adofo no mo edi wono awudai yemfanto so nyame ya Adom a Thomas ye nyema ye ye de number no beto so sebe ya mode mo birthday wish no e beto mo fanche ye na ya na unhu de esi mo fanche ye mpa happy birthday enkoma obapa abna kwatema obapa abna kwatema happy birthday ona sini papa erade nshiraw onye okese kosi se obeye kese pa onkwaso waduma wo ye ho masem Awapa abna kwatama happy birthday Prophetess Mrs. Kate Asante ye ngosra na nyamo radin shraw onye okese omo asumfra adumu enko adumu odofo Augustina Mensa Ephraim wono ene wo show a happy birthday radin shraw na onye okese kusi so obeye kese pa medofo ba ku bi so de fa message mamenfa Emro, happy birthday, enko Emma Nana Abna Ajiman, UK, and no one fear noom.
o ma me ene wo show a happy birthday na na bena Ajeman UK na wo erade nhyira erade nyo kese kusi so be kese pa ye wie de edu so no e ya hosepe me kwaba